abantu barenga ibihumbi 40 nibo kugeza ubu byemeje ko banduye virusi ya korona ku isi. 97 bapfuye ejo ku munsi w'icyumweru, niwo mubare munini wahitanwe n'iyo ndwara ku munsi umwe rukumbi. Icyogajuru cy'Amerika n'Uburayi cyoherejwe mu kirere kigiye gufasha impuguke kurushaho gusobanukirwa n'ibyerekeye izuba n'uburyo inyenyeri zigira ingaruka ku bihe mu kirere. Muri El Salvador, abasirikare n'abapolisi bafite intwaro bayobowe na Perezida Nayib Bukele bisheshe nk'imvura y'amahindu mu ngoro y'inteko ishinga amategeko, basaba abadepite kwemeza miliyoni 109 z'amadolari y'inguzanyo yasabwe gukoresha mu rwego rwa gisirikare n'umutekano. Muri Irilande, ishyaka ritavuga n'ubutegetsi ryatsindiye imyanya ku buryo butunguranye mu matora rusange mu gihugu. Intego nyamukuru yaryo ni ukongera guhuza Irilande n'amajyaruguru yayo. Naho mu Buhindi, abantu amagana bigaragambyaga basakiranye na polisi, bamaganaga itegeko rishya ry'Ubuhindi rireba ubwenegihugu mu murwa mukuru New Delhi.